a small meeting, but when I've come here, I find that more than half the vote constituency must be here. Community, Bagawan negeri ke constituency kalau baret baru pai pa ulang kindiat Henry gila pa Chitang nak takabot lai puno ja flow dari baro yo ba sounder kana punam ha yo kundo yo ba sounder pay berlej pa office habagi I ba sounder udan uskam jumut panjab panginge baka TMC kan job pa Mawkyrwat. Yes. Member of Parliament Pak Lok Sabha Jingkren jong nak bata chopi ki pai pa jong kali mangini pagade na Trinamool Congress kepada na po Calcutta na West Bengal berkecikli palagi wani why you up kamalak National Party ka baruji ka rukentai ka President jog ka party jugi ka All India Trinamool Congress kala ai ka Jingkren ban Mawkyrwat ya ka BJP from India, not from only from Bengal. Ka BJP ka la persian ka bor, pisar ka bor, sa ka bor. Narok sidon, waru Prime Minister, Home Minister baro. Hakti berwan banyon ni ka Trinamool Congress sa Calcutta. Henry Niton once molly nilani kata ka lokme jogi ka Mamata Baji ka be ya ka BJP na po Bengal pada India na po Parliament na po TV pa harpo ngoti ki BJP MP pachine ka liak pursa gidal tag harpulai Henry kali ka lokme ka pagi pa television ka Mrs. Mahua Moitra kala yang pursa ban pinseptiang ban prinkio yo modi apa meghalaya Home Minister U Amit Shah ulawan nang apa meghalaya Banong bagaimana sarkar kali ke bapam sabtam Henry uklat banong baka NPP ka BJP kade ka men pat kini ki NPP UDP baro kide ki parakado ki telang ki jalang ya ka juga ngap ki baca mata kalong baka BJP kong ka NPP kade ka pasneo ka NPP kong ka BJP ka pasneo kalau tak kecil kai bat pen-pen-tok pen-syukur pai ba bayi jo ke tia aku juga nep ko mo mga ke tia lang bat ka por election ke kren ben iwe bat ngeladap kita ke tia lang aku juga jingtia baki kop aku juga nek ki sansa pembetia citizen bat ginom betra le ram taidam dai bar ke NPP ginom mot ki pai pa Jok meghalaya kini kebebian sansa mengkabawan nasional Mawkyrwat menurut pagade ke surat kaba Henry kini ke surat na patkai kebaka kuah barang syai ko BJP NPP pisngap lagi sansna klub jogi bulanang belastar buat kebelapan pesitom kimtan ki jaka bat puli kebebian kimtan ki jaka bat sumar kebebian bat kebun ya kebagi simla yo akhir ki sansna ke jikili kebebi balai ba kemri ki bebit ki pai ba jog India ke naiting sneng pai ba kitep pasisin sad slam nidar ke pai ba udar ka hak pan perkala ya ke sarkar NPP BJP UDP kepada nang ne apa upai ba udon ke por tangdani ke tidau lane ka tikme panwan ra ya ke jingla hakni ke sansnam buat leka ya ka por jo upai ba ya ka bak election commission kalai but she said sansna upai ba udon ke por but perkala ya kanu ke sarkar bangsa kani ka hapo India kani ka TMC kamala banile prisya ya ka BJP hadin ba ka Congress kalalong ka Muslim Party apa India apa India apa ki pet ya ka rukam long jo ka India ka Congress kala feel pan weng ya ka BJP na India dai tangga Trinamool Congress ka ba ka BJP ka kinyo Baka TMC kan san yang dengan election how araja apasar MP but Ninsin Shah not only in Meghalaya will rule India TMC jua ka Congress araja nreu kadang kan nreu ki sarkar kan India minta kadang tanghar kini aru kita jano kan MP kam simula ya ke state tungi metala sansnam
pembangala jubatai api kita antagi jingde upor usam kai tu doyong bat kiwi kila depan pet si sundon pan pendram igne si post nam kin yo eta ka jingsnan bat kinla yo ya ka jing kai program kin one party set Tribal Congress kamta mi madam jugi i madam MP Mahua Moitra ila duwe ke bakran po parliament bat Hagri ski ban keren beri todo yang KTIEN KHASI language apa parlimen apa ka schedule baru yang kene umdan bakran mono ka BJP kadan ka bor kam simla ka apa KTIEN KHASI kene anrai ka TMC ka keren ni po parlimen bagi todo yang KTIEN KHASI yang umdan kan tangkap keren Ferencio yang keren ka KTIEN lajong apa parlimen lane hakien terbar TMC kadang song tight ban yarap ban penyo yang ini KTIEN KHASI apa kata ritis insya jaga schedule ya kaba kan nom song tight hado beliau kata kali jingkolar nak MP jadi kita khandor kata BJP usapke BJP agri gisni ila ilo kan kita kubur pengalaman panweng itu lembaga kata RSS kemudian kawai nak jabi yang juga BJP kelamat panweng no ya ke jinglong jongi kum kita ki rulo merepa lembaga Children Tribe isi yo Children Tribe sedikit dan dia depa Tekibot baka BJP kamot panweng no ya ke Children Tribe certificate ban panweng no ya kata ka jinglong ban itu iki Kristan lembaga ka TMC kanom song type ban fight ya ka right of the Christian ban fight ya ka right of the minority ban ya ki ka kata jinga jo paita bat kene ka BJP lasin char ka BJP po megla rengkat per kesengi bar renek ka UDP XPD together di are BJP kalau pun penwarna ya tak uniform civil code. Yes. Kata ke bomot, bagawai kenyam, pilah belong inyam Hindu ke bawah madam, pinbam tagawai ke doa, jika doa bisa asyuk pindah kontur, babi apa keren kawai ke KTIEN ke keren Hindi, ban ke TMC kena yang persyai ini, ban mailat, bakar India kemudian keri. Karitis, karis incar paipa kapomdan cik isi niam kene kapomdan bad isi yano ki paipa cai benreo kan yang bale persya bad kene ke madam mangne ke ipot TV kene but always fight for the right of the people of India kene ke yang bad berbor bad keren parliament bad nilai ke hak jong nong India bag BJP kamde bad suppress ke fundamental rights of the people kene bad your ya ka hak lang breu man breu katum keteliti sa BJP hakidi belada election ke job tang RC ban ke jitmu jaka jaga batie digi pai ba ban penjob yang sebun sit bala penderkam dagi UDP ke XPDP NPP kom kita ki parti penetrelang ban teladap kita kala BJP baro ke dena kala pai ba abai jadi ngopor WhatsApp pen be ke pisa WhatsApp pen be ki bor pen thame ya ba kane ka BJP lengba kini ki seng lulun ki wan ban nyan yo pai ba ban pen be yo pai ba hakane ka constituency ba jalan yo so tonight bari All the women raise your hands. Come on, girls, raise your hands. ki kintai lokme ki kintai samla kakwa bani baraji ka president jugi kadai tang kadai ka chief minister kintai porni ni kami ka bedok kadai ka lokme ka bom salya bar ka basinrang kadai ka lokme ka balai dei baru pai ba boret baria baka sahiyengi boret ban kalolong kebe kaba Tracy Tom nak betul pai ba John Gardi kaba West Bengal menta kalau dei ka chief minister kaba pau nam jogori itu kemudian ke JD kaba Chan berkene ka chief minister ka president ke jongi kam sudan kata ka meaning lane ka jingtien ka meaning jong kata ka jingtien banteng mereka ai medsem bagin ya sakmat ban le persa ya ka jingtien badru kau dei ka lokme chief minister ka president kaba perkat lemata ki welfare lane ka jingpalang jong ki lokme ki pada napa kari India abad kene ke setiap negara jana ji bolang kolong kebe kabalong kabade ke parlok jogi lokme
bagi samlat kentai berkali ijgai ban weng ini ke jingdok kebalu bahasa lokal ban ban weng ini ke jingek kebaya kenduk berkala bo iki scheme ki welfare scheme kebahane pa meghalaya pagyong ka wikat women's empowerment scheme siajar ramta fi ki lokme siajar ramta samla berkali ke lokme kan dan rengkat banyat iki hormat ki jopi ki lokme ki wadon ha kane ka state ke India barakoi bahkan lok ke bayi bahkan cani pi bahkan no ke jingek any problem that our women are facing, Mahua Moitra, our Honorable MP and Madam and Honorable Chief Minister, President of the All India Trinamool Congress will be together with us. Shabagan Lake, Nakwa, Banong Kumni. Papitan Bok, Piyo, Yo U Sounder Cajee, Madam Samla Rampa. But pergi community baka party juga ke TMC kan job nama Mawkyrwat constituency but ya ke kebala kwa ada ulit rolling do ya ke jing pos ni ujung ya ke Mawkyrwat constituency kalau ke madam juga ngap kulan ngane dan rekat ban penyo ya ke surat ke bahar Arlian bagi kau ketulin bagi wiki roy kepang hagane ke constituency batin ai ke cicap ke budun burom ya ke TMC om ya ke UDP om ya ke BJP om ya ke NPP om ya ke SPDP ke bom simlala ban le baka jingkyrshan ke jongki kelong tang ke jingkyrshan parti na ke SPDP sa ke UDP long ke bolong ibaran ni hindrai ke parti berakawai ke TMC ke leader ke jongi one of the top leader of the Trinamool Congress and MP Lok Sabha ke way ke MP ke Pawnam ndik besok panyo ya ka pan wanak ni and hope sister just minute sister hope sister that if you form the government by 2024 you'll be the deputy prime minister of India. Balak rupa dia pi lalu bikwa berpenjop di U Sounder Cajee candidate jong Trinamool Congress like dog step me dog step yang yellow line but press your button jofi how number 5 number san ni dan nyongot san nyong haki heartily ki CTVI but press your button how number san upasa untelau number 5. Yes. So 2024 voting. Say with me. Vote for. Vote for TMC. Vote for TMC. Vote for TMC. Vote for TMC. Who will win? Kajee. Who will win? Kajee. Who will win? TMC. Who will win? TMC. Who will win? TMC. Jai Hind. Congratulations. Lebih baru, Jai Hind. Jai Meghalaya. Kublai Meghalaya. Jai Mawkyrwat. Jai Kublai Mawkyrwat. All of you, much love. Take all my love and be well. God bless each and one of you. Sakayeng berkikun kikti jongpi naga Jingkren jong ke Mahua Moitra. Sapi ki paipa ki lokme ki lokpa jong ke mau